Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, poštovani učesnici Međunarodne naučne konferencije Cetinski filološki dani, u ime organizacijskog odbora sve vas lijepo pozdravljam. Hvala svim naučnicima i istraživačima iz regiona, Evrope i Amerike koji su prijavili izlaganja i došli na Cetinje. Hvala što ste se takvim svojim odnosom, što ste takvim svojim odnosom pokazali poštovanje prema konceptu konferencije i prema ustanovi koja je organizuje. Već jedan mali jubilej stoji iza ove konferencije i njoj u zasluge upisujemo 159 naučnih radova iz 4 dosad objavljena zbornika. U ova 2 dana predstavit će se širok spektar naučnih interesovanja iz montenegristike, južnoslavistike, slavistike, lingvističke i književne filologije uz kombinovanje klasičnih metoda sa savremenim pristupima i interpretacijama. Trebamo biti i mudri i aktivni kako bismo i u buduće kroz odnos prema naučnim i izvannaučnim kontekstima davali jakog podstreka da se oko ovoga projekta okuplja što više domaćih i inostranih istraživača. Tokom dvodnevnog skupa bit će potpisani ugovori o saradnji s Filološkim fakultetom iz Prištine, Institutom za jezik Univerziteta u Sarajevu, Institutom za makedonski jezik iz Skoplja, Slavističkim komitetom Bosne i Hercegovine, Institutom za poljski jezik Poljske akademije nauka iz Krakova, Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka, te Institutom za lingvistiku Slovačke akademije iz Bratislave. Ta će okolnost povećati izglede za ostvarenje brojnih inicijativa za međunarodne filološke poslove koje Cetinski fakultet planira s kolektivima tradicionalno prijateljskih ustanova. Ovih nekoliko pojedinosti iznio sam u ime organizacijskog odbora. Biću slobodan da dodam još toliko da svakom segmentu ove konferencije Fakultet za crnogorski jezik i književnost posvećuje posebnu pažnju i zato je prirodno što se između svih crnogorskih institucija skup ovakvog nivoa održava baš pod krovom te ustanove. Pozivam dekana Aleksandra Radomana da nam se kao domaćin obrati i konferenciju zvanično otvori. Hvala. Poštovane koleginice i kolege, cijenjeni gosti, kad je prije 15 godina osnovan Institut za crnogorski jezik i književnost u Podgorici, te nakon 4 godine transformisan u Fakultet za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, malo ko je mogao vjerovati da će se nedugo potom pod ovim krovom organizovati najznačajnija međunarodna filološka konferencija u Crnoj Gori, danas već tradicionalna 5. Čast mi je otvoriti 5. međunarodnu konferenciju Cetinski filološki dani. Nije riječ o pretjeranoj hvali kad kažem da je ovo najznačajnija humanistička konferencija koja se u Crnoj Gori organizuje. Svjedoči o tome personalno svaki ponaosob od učesnika, kako današnjih, tako i dosadašnjih. A svjedoče i teme koje su u okviru nje obrađene. Svjedoči, nažalost, i činjenica da joj u Crnoj Gori i nije neka konkurencija. No vjerujem da ni za koga ovdje nije upitno da po značaju ovaj simpozijum ide u vrh međunarodnih naučnih skupova u regionu. Nije mi namjera da pozdravnom riječju previše oduzmem vremena radnome dijelu simpozijuma, no imam obavezu podsjetiti okupljene na okolnosti u kojima se ne samo organizuje ovaj skup, već i okolnosti u kojima funkcioniše Fakultet za crnogorski jezik i književnost. Kad je 2010. godine osnovan institut i 2014. transformisan u fakultet, ubijeđen sam osnivač nije bio svjestan suštinskog društvenog značaja ove ustanove. Bilo je to vrijeme kad se uveliko iza kulisa načinjalo crnogorsko građansko društvo i vrijednosti njegova pluraliteta.
Ondašnja vlast nije bila sposobna uhvatiti se u koštac s tim problemom, zbog čega je nerijetko bila na meti kritike ljudi koje okuplja ova ustanova, bilo kao zapošljene, bilo kao prijatelji i podržavaoci. Bilo je to vrijeme kad se zarad prihvatanja trulih političko-partijskih kompromisa definisalo pitanje službenog jezika u Crnoj Gori, vrijeme u kojemu se sprovodila kulturna asimilacija stanovništva, osobito posredstvom pitanja maternjega jezika, što će na koncu dovesti ne samo do smjene vlasti, no i do ubrzane promjene društvenog ambijenta, posredstvom čega će sekularno crnogorsko društvo uvelike posrnuti pred udarom klerofašizma. U takvim okolnostima i onako slabašne institucije utihnule su ili se stavile u otvorenu službu nove ideologije za koju smo mislili da je poražena 1945. U tim društvenim uslovima Fakultet za crnogorski jezik i književnost kao kolektiv zauzeo je stav da naša misija nije samo izvođenje nastave i rad na naučno-istraživačkim projektima. Budući da smo obrazovna ustanova, smatrali smo i smatramo da u okviru svojih mogućnosti moramo djelovati u cilju odbrane svih onih vrijednosti za koje su se borili naši prethodnici, čije je djelo u temelju ove ustanove, za slobodnu i građansku Crnu Goru, koja se neće libiti da pokaže da ima svoj jezik, svoju književnost i svoju kulturu. Ako bismo zanemarili tu obavezu, cijel bi naš rad izgubio smisao. S druge strane, tolika posvećenost društvenoj emancipaciji i tolika prisutnost u javnom društvenom životu stvara dodatnu obavezu da se ozbiljno posvetimo svojoj osnovnoj misiji razvoja i afirmacije montenegristike. Vaš ovoliki odziv i prisustvo, vaša srčana podrška u svim trenucima kad smo bili izloženi institucionalnoj blokadi od strane vlasti, vaša saradnja daje mi razloga da vjerujem da cijenite naš trud. Zato dobro nam došli i neka je srećan rad 5. konferencije Cetinski filološki dani i nadam se da ćete se prijatno sjećati na Cetinju, posljednjoj oazi crnogorske slobode. Hvala vam. Zahvaljujem. U konferenciji kao specijalni gost prisustvuje kolega Redžepi, dekan Filološkog fakulteta u Prištini. On će u ime ustanove koju predstavlja pozdraviti učesnike konferencije. Izvolite, kolega profesor. Dozvolite mi da se unaprijed izvinim ako moje čitanje na crnogorskom jeziku ne bude najbolje. Nažalost, ne govorim ga tečno i to je moja velika mana, ali sam želeo da vam se obratim na vašem jeziku iz poštovanja. Poštovani kolega dekane Radomane, poštovani kolega profesor Vujovićo, dragi profesori, studenti i kolege. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam danas ovdje na ovom srdačnom simpozijumu Cetinski filološki dani da vam prenesem pozdrave u ime Filološkog fakulteta Univerziteta u Prištini iz Republike Kosovo. Ovakvi akademski skupovi nisu samo svečani događaji, već važna prilika da gradimo mostove saradnje, razmenjujemo iskustva i unapređujemo znanje. Danas više nego ikada svetu su potrebna mjesta gdje se slobodno govori, kritički razmišlja i gdje nauka ima važnu ulogu, a ovaj simpozijum je lijep primjer toga. Filologija nam pomaže ne samo da bolje razumijemo tekstove, već i da shvatimo kako različita društva gledaju na svijet. Ona je ujedno i snažno sredstvo kulturnog dijaloga. Na Balkanu, koji je bogat jezicima, kulturama i tradicijama, filologija postaje most koji je spaja ljude i zajednice bez obzira na granice. Naši univerziteti, iako u različitim državama, suočavaju se sa istim izazovima, globalizacijom, odlaskom mladih, tehnološkim promjenama i potrebom da se prilagode tržištu rada. Zato je saradnja među nama nužna, a ne samo poželjna.
Filološki fakultet u Prištini spreman je da gradi nove oblike saradnje sa kolegama iz Crne Gore i regiona, kroz zajedničke projekte, konferencije, razmjenu studenata i profesora, kao i zajednička izdanja. Tako možemo stvoriti zajednički akademski prostor Balkana, otvoren i konkurentan. U Crnoj Gori ima mnogo talentovanih autora čija dela još nisu prevedena i objavljena na Kosovo. Isto tako i kod nas u Kosovo ima pisaca i pesnika koje crnogorska publika još nije imala priliku da čita. Zato verujem da je jedan od naših zadataka obrazovanje mladih prevodilaca koji će povezivati naše kulture. Na kraju želim da se zahvalim organizatorima simpozijuma na pozivu i gostoprimstvu. Posebno zahvaljujem profesoru Vujoviću i njegovom timu na trudu da se ovaj događaj ostvari. Svima vama želim uspješna izgradnja i plodne razgovore. Siguran sam da će ovaj simpozijum doneti ne samo značajne naučne rezultate, već i nova prijateljstva i saradnje koje će trajati i poslije ovog skupa. Hvala vam. Uručenje povelje Fakulteta za crnogorski jezik i književnost za poseban doprinos montenegristici neodvojivi je dio programa Cetinskih filoloških dana. Ove godine Komisija za dodjelu povelje radila je u sastavu Sofija Kalezić, Vukić Pulević i Novica Vujović. Komisija je za dobitnike povelje jednoglasno izabrala univerzitetske profesore i filologe Iliju Veleva, medijevalistu, Milicu Lukić, paleoslavistkinju i Jakova Sabljića, metodičara književnosti. U obrazloženju odluke stoji da je nesumnjiv doprinos nagrađenih autora proučavanju crnogorskog jezika i književnosti, duhovnosti, kulturnih i jezičkih kontakata kroz vrijeme. Kolega Velev i koleginica Lukić, zbog obaveza na konferencijama koje na današnji dan oni sami priređuju u Skoplju, odnosno Osijeku, bili su spriječeni da doputuju. No, kako će za nepun mjesec oboje biti na našem fakultetu, kad će održati javna predavanja, povelja će im biti uručena tom prigodom. Kolega, profesor Jakov Sabljić, danas je s nama. Pozivam ga da primi nagradu i da se u ime nagrađenih obrati. Samo da dodam i toliko da pozdrav profesorice Milice Lukić koji je poslala, pročitat će nam koleginica Ivana Rondović. Svima nagrađenim iskrene čestitke. Poštovani članovi Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, drage kolegice i kolege, cijenjena publiko. Primiti povelju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost za poseban doprinos montenegristici za mene je čast koja se teško može opisati riječima, iako se paradoksalno cijeli život bavim upravo njima. Hvala vam što ste u mojim radovima, istraživanjima i pedagoškom djelovanju prepoznali vezu koja spaja Osijek i Cetinje, kroatistiku i montenegristiku, učionicu i akademsku zajednicu. Montenegristika me naučila onome što vrijedi za svaku ozbiljnu znanost. Da jezik, književnost i kultura ne poznaju granice, već se šire onoliko koliko ih mi znamo i želimo čitati, proučavati i prenositi drugima. Ako sam svojim znanstvenim radom o crnogorskoj književnosti, književnim kritikama, predgovorima i pregledima, kao i suradnjom na projektu o crnogorsko-hrvatskim kulturnim vezama profesora Milorada Nikčevića, pridonio da Crna Gora i njezina književnost budu vidljivije u našem zajedničkom akademskom prostoru,
onda je moj trud imao smisla. Čak i kad je rad na tom iznimno važnom projektu bio poslovna obveza, rad na temama iz crnogorskog jezika, književnosti i kulture uvijek je donosio užitak, istraživanja i radost otkrivanja. Posebno me raduje što sam imao priliku predavati nekoliko predmeta na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost i time barem skromno doprinijeti podmlatku mladih istraživača crnogorskog jezika i književnosti, što je, vjerujem, i više nego uzvišen cilj. Upravo u tom radu i u kontinuitetu fakulteta potvrđuje se ono što je najbitnije. Sam naziv crnogorskog jezika, kao i opstojnost crnogorske književnosti. Ponavljanje je, kažu, majka znanja, a ovdje rekao bih i majka identiteta. Ova povelja za mene nije tek osobno priznanje, nego i znak da montenegristika ima snagu da okuplja i izvan granica Crne Gore, da nadahnjuje suradnju i gradi mostove između kultura. Ova povelja za mene je ujedno i vjetar u leđa za daljnje bavljenje montenegristikom. Ne bih htio završiti posve bez osmijeha, jer znanost i književnost traže i vedrinu, pa ću reći, ako me je ovaj trenutak naučio ičemu, onda je to da montenegristika ne traži samo ozbiljna lica, nego i otvorena srca. Hvala vam još jednom na ovom priznanju i hvala što montenegristici dajete život, snagu i budućnost. Koleginici Ivana, izvolite. Prije nego pročitam pismo profesorice Lukić, željela bih svima da poželim dobrodošlicu na Fakultet za crnogorski jezik i književnost i na Cetinske filološke dane. Poštovani organizatori i sudionici 5. Cetinskih filoloških dana, iako u nemogućnosti da zbog ranije preuzetih glagoljaških obaveza na sveučilištu Josipa Juraja Štrosmajera u Osijeku nazočim ovogodišnjim Cetinskim filološkim danima i osobno primim povelju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost za doprinos montenegristici, ne želim propustiti mogućnost izraziti zahvalu za ukazanu mi čast, pa makar i posredno, na daljinu. Više je od 2 desetljeća kako je montenegristika dijelom mojih znanstvenih zanimanja, a zahvaljujući projektima pokojnog akademika Milorada Nikčevića, u čijem su središtu bile hrvatsko-crnogorske književno-jezične i kulturne veze. Dok su trajali ti projekti, montenegrističke teme bile su maticom mojih znanstveno-istraživačkih zaduženja, o čemu svjedoči i knjiga u izdanju nekadašnjeg Instituta za crnogorski jezik i književnost Lingva Montenegrina Croatica. Izabrane teme iz crnogorske i hrvatske književno-jezičke povijesti i sadašnjosti i tako dalje. Navedeni me je projekat povezao i s onima koji danas stoje na čelu Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, Adnanom Čirkićem i Aleksandrom Radomanom, baš tim redom, a onda kasnije s Vladimirom Vojnovićem, Novicom Vujovićem i svima onima nespomenutima, ali mišljenjima koji danas čine složnu montenegrističko-fakultetsku obitelj, te su mi i prijatelji, a ne samo kolege. Adnan Čirgić i Aleksandar Radoman upisali su ime u temelje te ustanove, nošeni na ramenima velikana njegoševske snage i uma, crnogorskih Dioskura, već spomenutog akademika Milorada Nikčevića i njegova brata, također akademika Vojislava Nikčevića. Zahvaljujući spomenutom projektu i svima iz prethodnih rečenica od osnivanja Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, akademski 2014-2015. godine, sam stalnom gostujućom profesoricom na toj ustanovi. Montenegrističke teme posljednjih su se godina u mome znanstveno-istraživačkom radu možda povukle u rukavac, ali je zato izobrazba budućih nositelja crnogorske svijesti, jezične i nacionalne, došla u prvi plan. I to je živa montenegristika. Istinski sam stoga zahvalna najprije za sve navedeno, a onda i za priznanje koje mi se dodjeljuje. Zahvalnost je povezana s ponosom što sam pridružena ustanovi koja je savjest crnogorskog društva i predvodnik demokratskih promjena u njemu. Čelnici i djelatnici toga fakulteta žive i čojstvo i junaštvo. To za njih nisu misaone imenice, nego one koje se ostvaruju u svom punom značajnskom potencijalu. Tome svjedoči i ovaj simpozij na kojem ste se okupili. Priznanje upisujem u svoje glagoljaško srce, svima nazočenima zahvaljujem na pozornosti i šaljem pozdrave iz Slavonske Ravni. Profesorica Milica Lukić.